twizere ko udahwema kudukurikirana gatanu ku kandi isakaza toujours contexte mais jamais égalé. Kugeza aya masaha tuvugana rero igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiravugana mu buryo buri direct n'igisirikare cya Repubulika ya Amerika. Perezida Felix Tshisekedi akaba rero kugeza ubu avugana mu buryo buri direct na administration americaine nta intermediaire y'amakabinet ya lobbying anyuzeho. Ni nayo mpamvu bahisemo uyu munsi gusohora itangazo ryasohowe na presidence ryesinyweho na Felix Tshisekedi ndetse na Tina Salama porte-parole ya guverinoma, aho yavuze yuko rero kugeza ubu ngubu hari cooperation directe za leta ya Amerika ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yewe na leta ya Kongo, ari nayo mpamvu ngo bashyizeho volonté mutuelle y'ipartenariat stratégique, aho ubuyobozi bwombi bugomba ngo kuvugana kandi bigasaba yuko bahagarika ama coopération n'ayandi ma agence ya lobbying yarasanzwe ariho afasha cyangwa se ahagarara hagati ya guverinoma ya leta ya Amerika ndetse na leta ya Kongo, byatumaga habaho fuite y'ama information akerekera cyane cyane mu gihande cy'umwanzi. Ibi nabyo byari byarazonze igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Kongo muri rusange, ku buryo byajyaga bituma ayo kompanyi cyane cyane ya lobbying afata amakuru amwe ijana ku ijana akayakopiya akayahereza umwanzi, cyane cyane abagreseri bakaba bashobora kuyagiraho accès, kuko yaba atari umagreseri direct indirect nawe aba afite accès. Niyo mpamvu rero byazaga gusanga hari byinshi bikorwa, noneho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba yakwikoma Amerika, nyamara byakozwe n'aya masosiyete ya lobbying akomeza kugenda aba hagati ya communication directe z'ibihugu bibiri. Ibi nibwo bwari uburyo rero izi leta ebyiri zakomunikanagamo, byabanzaga guca ku murobiste akabinyuzaho, noneho akabigeza kuri leta ya Amerika yabitransformye cyane cyane mu nyungu ze cyangwa se iza abinfluence bakomeye cyangwa se abinfluencer ibyo ngibyo baturuka ku ruhande rw'aba agreseri. Kugeza ubu igisirikare rero kikaba kizajya gihabwa imyitozo, kiganahabwa n'uburyo buri direct cyane cyane bwo guhita kireponda, hakabaho communication iri direct ndetse no gusangira amakuru n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gihugu cya Kongo rero kikaba kiri kugerageza kwiyubaka muri diplomasi, ndetse hakaba haherutse kugaragara abayobozi b'intumwa za Donald Trump muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku buryo Kinshasa yakomeje kugenda itangaza amakuru yeruye yuko mu buryo buri direct byanze bikunze hakomeje kugaragara cyane yuko ngo hari connectivity igomba kubaho kandi irangiza mu buryo bw'ibanga mu agreseri nawe ufite connectivity kuri baba lobbyiste. Turagaruka mu kandi tugwa n'izindi update. Twizere ko udahwema kudukurikirana gatanu ku kandi. Igihugu cy'u Rwanda rero nyuma yuko perezida wacyo atangaje amagambo akarishye kuri uyu munsi, aho yavuze yuko ngo umuntu uwo ari we wese ushobora kumukangisha ibihano ngo byanze bikunze amusubiza mu ijambo ry'icyongereza ati go to hell. Ibi rero bikaba byatangajwe rero na perezida w'igihugu cy'u Rwanda, ni nyuma yuko rero hamaze iminsi ibihugu bitandukanye bifata ibihano ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse rero igihugu cy'u Rwanda kigakomeza gushinjwa ahanini ibibazo bya agression. Kugeza ubu rero Masade Blos akaba aherutse rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni rero umujyanama wa perezida Trump, akaba delegation yagaragaye muri Uganda, bakaba bavuganye na Museveni ibijyanye na situation mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na opportunité za investissement mu gihugu cya Uganda, cyane cyane za ari ama entreprise americaine. Ati ndabifuriza rero kongera kugaruka, ati rero baze kandi bisange. Turagaruka mu kanya. Twizere ko udahwema kudukurikirana gatanu ku kandi isakaza toujours contexte mais jamais
égale. Kugeza aya masaha tuvugana rero igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiravugana mu buryo buri direct n'igisirikare cya Repubulika ya Amerika. Perezida Felix Tshisekedi akaba rero kugeza ubu avugana mu buryo buri direct na administration americaine nta intermediaire y'amakabineti ya lobbying anyuzeho, ni nayo mpamvu bahisemo uyu munsi gusohora itangazo ryasohowe na perezidanse ryesinyweho na Felix Tshisekedi ndetse na Tina Salama porte parole ya guverinoma, aho yavuze yuko rero kugeza ubu ngubu hari cooperation directe za leta ya Amerika ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yewe na leta ya Kongo, ari nayo mpamvu ngo bashyizeho volonté mutuelle y'iyi partenariat stratégique, aho ubuyobozi bwombi bugomba ngo kuvugana kandi bigasaba yuko bahagarika ama cooperation n'ayandi ma agence ya lobbying yarasanzwe ariho afasha cyangwa se ahagarara hagati ya guverinoma ya leta ya Amerika ndetse na leta ya Kongo, byatumaga habaho fuite y'ama information hakerekera cyane cyane mu gihande cy'umwanzi. Ibi nabyo byari byarazonze igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Kongo muri rusange, ku buryo byajyaga bituma ayo kompanyi cyane cyane ya lobbying afata amakuru amwe 100% akayakopiya akayahereza umwanzi, cyane cyane abagreseri bakaba bashobora kuyagiraho accès, kuko yaba atari umagreseri direct direct nawe aba afite accès. Niyo mpamvu rero byazaga gusanga hari byinshi bikorwa, noneho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba yakwikoma Amerika, nyamara byakozwe n'aya masosiyete ya lobbying akomeza kugenda aba hagati ya communication direct z'ibihugu bibiri. Ibi nibwo bwari uburyo rero izi leta ebyiri za communicanagamo, byabanzaga guca ku murobiste akabinyuzaho, noneho akabigeza kuri leta ya Amerika, yabitransformye cyane cyane mu nyungu ze cyangwa se iza abinfluence bakomeye cyangwa se abinfluencer ibyo ngibyo baturuka ku ruhande rw'aba agreseri. Kugeza ubu igisirikare rero kikaba kizajya gihabwa imyitozo, kiganahabwa n'uburyo buri direct cyane cyane bwo guhita kireponda, hakabaho communication iri direct ndetse no gusangira amakuru n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gihugu cya Kongo rero kikaba kiri kugerageza kwiyubaka muri diplomasi, ndetse hakaba haherutse kugaragara abayobozi b'intumwa za Donald Trump muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku buryo Kinshasa yakomeje kugenda itangaza amakuru yeruye yuko mu buryo buri direct byanze bikunze hakomeje kugaragara cyane yuko ngo hari connectivity igomba kubaho kandi irangiza mu buryo bw'ibanga, mu agreseri nawe ufite connectivity kuri ba barobiste. Turagaruka mu kandi tugwa n'izindi update.